le kan chief guest lo thleng to a traffic awangi na ron tlai ani tlai lo tur ania masela traffic ani kha kan shethiam ome hey eco criticism and environmental studies seminar ni o tur kan lo chan do na voina he seminar chim tura ron kal zong te organizing committee mingin chi bai kan buk chewa thuma ka nei vak don lova seminar kan nei ma sakhanin enge kalo soi tui de ulak china nyang atopa vote of thanks an soi turte khang ang te kha lo shoot tel hi ol khop meya chu wang chuan vo in chu program ang hian kan in kai shwai mai don ani ke hi NH lal ram mwani kania hemi a hon na hun bi ka hian chairman tur kani program sheet kha kan hu veka khatiang khan ain dot dan khan kan kalmai anga hunte kan von dik theina turin hey a local khachuti khanin an lo no khat zel mai anga voina hian zirlai kan zirlai te exam mek te ania for mezo department MA mezo zirlai te ponron kalatin kan thopui te mun sang mi te hemi PUC mi te in ron kal homa kan lo lom chewa tin a bik taka kan tarlan du chu mezo thani asama changin ron kal wang maya fapanen kha kan tar lang chak te lika seminar lok tak kan nei te po be sei tlang ila chome hei kan mu ang hian kan thupui hi mizo chong chuan khwarel le thu le hlein kung kai na mizo thlir na changin ti na ania I asap chong hi MAL lampang po hianin ngati nge ni ti te lo thanem ngai zol in mizo department si ngati nge asap chong hi kan da masak chin han ti te hi om china hi chu department report te kalzel tur khatyang report han pe ka khan thil chul ani ve po ka wanga ti kan ni kan khovel kan en cho hei voin polum hle maya siklesa in thak dang lam chak zia kan sia a chung chu mizo thu le la hian eng anginge motar lan lo ni ve le ti kha kan chai ho tur ani ber ome mishing te le thil siam dang hi in kung kai tlat kan nia chu thu le la atang te tin science background na chang te poina nyang khang kha kan clear ho don ani thutam ka soi lovanga tuna Dr. H Laldin Moya head department of Mizo kan so mga ani hian welcome speech asoi don ani kut beng in lo mila local hasi chibai vekole tlong tui akama tui na awanga ruwa tui tla atlema ruwa tui atlak chunin tui alian thunga savaram ri hria turawanga ramsa le nung chathom are tran boka heng zong hi mihring wanga thlengania atuar tu chu mihring te bok kan ni manlai chuan Mizoram hi khwarel nature vulnaram ania laphuathiam liandala chuan parmoi thang vulna mun ni in amua roku nga chuan nature te chu mihring limna ber thlen tu nianga in tlang sang thingzar moi le phai zola suang lungpui le luipui luang ri vanrang chhum le thlifim leng velin khwavel moi hi lamoi anpe alo ti hialani van khama chuan Mizoram hi rimoi ram ni in angai thunga len tu pui kai vel zotlang kan ram nuam dai phim tling khom sik tui thiang luan na sham thiam vatin le reng sia thingzar bom ram oi thiam ten ni le nin zai lo sa thrala na hlui lo tril chortin duatan lung ti leng thal ro mai alo zama thing tin zar an lo vul fur khotiangan huiwa rengchal ngir tling lel thang zaina kanzoram rimoiram le thiang kara herse khiang le ngiau pari min thoi lunglen zual tugram chul hlui fanni hian thuvadi zun za in nemten lo oi alo tini kha khwarel hi mishing te tan alut ngain
ala hlurenga mishing te kan lo pun bel zela wang hian man lai ain alu zual to zok ti po in soila kan soi sual lo hialang ma se mason na sang awangin khuarel le mishing kan in hlatial tiala kan hla nature in mun achang tlem tial tiala kan hla then khata phei chuan pot no phak hopin anoi powder men sexy duin anoi mo eyebrow mui it duin anoi lipstick a in sheder silo cheveras tivel te lo nita a heng thang thar hla te hi ahlu lo ani lova amoi lovani lova a thalo ani heklo a thalo lai le apoi ta berzok chu kan lung tileng tu le nature hi a in hlatta ema kan in mission tel ni zok hian alangani chuwang chuan nature nen in kung kai na thar kan neya nature moina le a hlutna kan hriat thara nature kan von himzel theina turin he seminar khuare le thule hla in kung kai na mizo thirna tangin ti eco criticism and environmental studies a mizo perspective ti hi Mizoram University tranpuina in kan lo buat sai theita a seminar paper sang atangin kalkhom ten hlok na thar kan zir chuange ka be se ni he seminar hong tur hian environment and forest and climate change minister puti jelan nun tluanga kan soma a in me kan ti hle maya voin po hi ahun lutak sengin alo tel theya achunga kan lom hle maya tum masak dana phechuan kan principal hi zin lo sela helaya aho nge in thing te phunila kan tia amaro chu principal bera lo chuan buai puingai engamo omawangin athing phun lai chui kan sel mayang te nia chuwang chuan voina he kan thuzir turne na in kung kai le in me em mai ministerin minron ho theya kan lo loma achunga kan lom tak setani tin kan vice principal za tak hun chep takara kan somna min ti lo thlin sak theya kan lo loma tin kan keynote speaker professor R Thangvunga hun reito takatangin kan bia anin phur takmain kan seminar atan aron in buat saya ani po voina aron tel theya kan lom tak zeta chuba ka chuan voina hian zirtir tu college sanga local te aming merin kan soivek seng lova chung mi local te kan lo lom chewa tin research scholar local te po kan oma MZU Nuaya research scholar te tin PUC Nuaya research scholar te locala tin zirlai abikin MA zirlai le 6 semester zirlai te kan lo lom bok chewa a then khachu second semester le 4th semester te po kan ni exam zo ani to a then khachu mani kholama hodu te ani to lain voina in hun lu tak se ngain local theya wangin kan lo loma he seminar a hian kan lo lom chewa chuba ka chuan hey MAL lamatangin kan vice president professor Roal Khomakol ni lo lang thei boka ani po kan lom le maya chuba ka chuan pon lamatanga kan resource person atana kan somte local zong te le Mizoram chung Mizoram pon Aizol pon le Aizol chung atanga local zong te voina he seminar mang tura local te in zavain kan lo lom chevani kalome Dr. H. Laldin Moya kan lom he mai in lom na thu toy fil takaron soya tuna chuan seminar report toy peturin remlal thamwan pasar remlal thamwan pu kan tinge pu remlal thamwan puya lo so mang ani hi hemi organizing committee a secretary hi ani Madam Chairperson, PNH Isla Rambuani, te tin puti jelan tuanga, Minister of Environment, Forest and Climate Change, Government of Mizoram te tin daya sa true te an sarzom tak te an zirtir tu puite le zirlai local song te chipai kan book masa chewni. Academic year sang hi somni panir tanga sang hi somni pathum chung hian Mizo Department Pasung University College hian seminar voi thum kan buat soitoa chung te chu October ni somni pariat le
ni somni pakua sang ni somni pani khan violent le mizo te mizo nam pasal tha te nu ma ti kha kan lo nei to tin mizo poetry society ne na tang kopin mars ni somni pakhat sang ni somni pathum khan reading mizo poetry ti thupuya mangin seminar kan lo nei to boka tun truma kan nei tur eco criticism chu chang hi cái mà ni lâu ngày đàn na chuan lệ kan triết đàn na chuan Mizoram eco criticism chung changa seminar nei ma sak bera ni mai om mangi o ti kha kan ngai dan ne chu chu kan on tar lang ve shimani organizing committee hi kan chair chuak zung zung kan triat ve reng reng atan kan chief patron hi vice chancellor Mizoram University ania tin patrona principal Pasung University College oma chairman hi Dr. Laudin Moya head department of Mizo kha ania chuan vice chairman a pi NH Ramwani tuna kan chairperson hi ania secretary hi Ramlal Thamon puya keima hi kania chuan kan coordinator hi Dr. Lal Nun puya ren thlei ania advisory committee a hian mi pasari an oma professor Lal Tuang yan khiang te te professor R Thangvunga te professor RL Thanmoy te Dr. H Lungmon te Dr. Zoramdin Tharas khiang te te Dr. Lazam le P Vanal Avichong Thu te ania tin members a hian la ro tluanga Dr. Laramon Sailo Grace Sima Somi K Vanal Ruati thang sian tluang le thang biak luna le kan PG Zirlai duam tak tak te hi ania eng hi organizing members kan nei te ani tuna kan program mantur hi kan seminar mantur hi MZU ina min sponsor ania G23 summit het dilai Mizoram kan khen den chen khan lom thu sainan le atilar zel ni performing department som pakwala in thamasa lama tang khan seminar he kan college a hian voice som pakwa kan nei dona kan nei mek chobok ania ke ni hi chung singa pakhat chu ania international le national intern ania ke ni national seminar mang tur te hian cheng nuai khat kan dongani he seminar man na tan hian MZU watangin chuan ka G20 summit lam thu puin an po in mil tak mai eco criticism voin world environment day den chenin eco criticism lam zir chian na kan han nei thei tur hi kan ho tu te po hian rom man nan ti thiamin alom om hlea kan ngai ani in resource person hi kan nei dan hi kan tar lang vele re re anga Mizoram pon atangin resource person pathum kan nei dona Dr. Zo Thansingi Department of English Bodoland University atangin atrangte tin pusi zone moya research scholar JNU atangin kan nei anga ani hi tuna hian St. Edmunds College Shillong a thokmek ni in kan ria political science department a ka riat so lo tura ka ngaya tin la zuit lo nga sikil Churachandpur College lamatangin kan nei bokani Aizol pon Mizoram chung si atang hian resource person pathum kan nei thei dona tin Aizol chunga college sang sanga zirtir tu thokmek atangin mi pasari kan nei dona tin research scholar MZU le kan college lama research scholar research timek te mi panga in presentation anon pe thei don bok ani hei kanin bo sai nei in muangin kan tang ve le me kan department hi kan van ne ya mystery te thil eng ma thiam nei hi kan nga hei voin po mak in ron ti mai the seminar hall ne non lu tir khan kan seminar hall hi tiang hi ni dan zong ani lawa khi tilam khi in hnung lam khi stage lamania ma se kan han rel khoma hai kan HOD kan chairman hoin nung lama phon ti tai la moi de main asiam thei khan ring ket maya chuan ni G20 te kharil ru alo mitha alo langsia G20 at the station tin nge an decorate thin ti te kha kan han ena eng tin ngen set up thin ti da kan han en thuaka ti hian nung lama moi de main hei sar la ro tluang ate biak te kan tia sar thang biak luna pon lama son het registration lo ti tu kha ani te ho zara ti hian stage moi tak me kan han nei thea in rin ni khan PG sir lai ten hatlang in ni khata stage kan siam zo the kan in chuang ve le ni mystery pakhat ma kan roi lo ti te kha an se ri ve re duwa an zir ti tu te ka tiang tak tak kan nei ni tin projector hi kap lo me la kan tia TV lian
khi tilaya khian kan da second session atangin kan on hung suak don tilaya hian projector aya tv den mangin kan ron so thin don chu chu mi store ten min ron hun sak a anni hian a thlon liao liao in min ron hun sak thina kan seminar a hian kan voi khat man na ni to lowa chu chu kan tar lang bokani khang song kha secretary atanga report kan pek thei chuni se ka lo me report a toy fel la kim boxia anin om man lo hle me ngai nom takani tuna chuan thu soi turin Pachunga University College Vice Principal Pu HS Lal Sang Puya kan so manga du ron soi sila ani hi englam po soi sila soi thiam train mai kha ania tuna sir Pu HS Lal Sang Puya thu soi turin so mang Chairperson PNH Lalram Muani Kulzaom U Tizelo Nuntluanga Minister of Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Mizoram, Dr. H. Laldin Moya, Head Department of Mizo, Professor R. Thangvunga, former Head Department of Mizoram University, le mi sombik te zirtir tu te kathopui zirtir tu te zirlai te in zavayin chibai kabuk sewa he seminar hun poi mo tak maya college ayo thu soi na hun ka nei thei hi van nei ka india kalom ma in zavai ne na lom thu amasa in ka soi ani riatak angkhan kan principal college thila delhi ajin meka chume wanga helai hunaron ding hi kani tlinglo le ding om lo ka in ti khop maya mizo department hi ka ngai tu anjinga thu soi hi ka in tharung hal de ani puram din ate PNA te bola thu soi hi ka in tharung maya mizo trong thiam lo ziak po thiam lo mizo trong lo po thiam chuang lo kani langwa lai khanin le kha thon pakhat hi ka thon ve nula pakhat ne na achan na ka mo chu iziak toy lutuk chiar thama lo ziak sei de oro ti hinia kain ngai tu na samaya ka chang le ka ziak sei de ta ti kha ka he to lawa chu tiang ang chu kan ni puram din ten ziak tu ran han riat don te reng ne pudi emana welcome speech han soya thu atong kam han man atang reng khan ka jam sa ni karon ding hi chu tiang chu mizo tonga ni ziak thei ka thiam lo maya ka in tharung thina thuk na da na tur thei ka thiam thei lawa ziak zom tur le zom lo tur te po hi voi ni thlang hian in zir ngai tak hi ka ni chu ka thuma sa ni sela ti chuan voina heting ang seminar national seminar kan college mizo department ina abuat sai thei hi kalom pui organizing committee member te thorim dan tur te ha dan tur te ka ngai to kalom pui ani ti kha ka sei do tin kalom pui rualin voina he hun mang tu te ba ka he hun mang tu te mai ni lo hian mizoram le mizo nam hian he seminara thu ziak kan ngai thak tur te kan nei tur te hi kan la tang kai puyang ti hi ka be seya thu le hla atanga kan rual u zok te na sikle sa in thak boruak in thak te niang chu an lo zia thin to hlamang te po nianga chung ang te tang chung te kan zir na tang chuan
kan ram hian he sikle sa borok lo dang lam zela hian kan thlir dan turte ma kan lak dan turte kong min ko mu tu om nge yang kan mang tangkai nge yang ti hi karinga ka bei seya tin hetiang seminar national seminar kan buat sei thei hi college tan department mai ni lovin mizo department mai ni lovin college tan hian alom oma achuan oma avan nei thak tak setani ti kha kan soi le du bok ani ti chuan thu pakhat ka han bel le du chu mizo department hi kan college a hian kan van nei hi ka ti a ka tho tir lai chuan kan tho pui te kan senior te lo om kha Dr. H. Lal Lungmuana PNE ti pa te Dr. Lal Zama te Dr. R.L. Thanmoy te Dr. Lal Tluang Lian Khiang te Professor Lal Tluang Lian Khiang te Professor R.L. Thanmoy te ho kha an ni a PVL a vi chong tho te khatiang rual khan nia pui tak mai hian nia mizo department hi an lua enge ni an ti phui sui top mai ni chutiang anga ni lai chuan ne hu kan han ni chowa inson narem chang te lo oma kan tho pui then khat te putluang te pumoi te ten MZU lama min inson sana anu loka hei puram din ten min inson san le a mizo department hi ama kha kan thluk to lo viau mai om mange enge kan an je lang le ti kharil ruwa a department mi ni lo mai la ngai tu na te lo om ve deuh thina ma se chuti lai chuan min chua san tu te tha ber per te le ui om ber te ni ma sela an zir lai chuak te an mani ai nan thiam lo chuang lawang ti tur an zir tir tu ten khu mani lo pon an tlukwang ti tur hi mizo department a zir tir tu kan nei thar zela pudi emate ho hi PNE te ho hi he ta pu RT te pu sabia te an chuanom kati a college sare tak guest faculty nan oma an ngetan han lut thei te hi kalo lom pui ve ema tiang anga department a han kal zui chho zel thei hi ka lom tak zitani ti kha kan soi du bok ani khakha toite a thu soi na hun ka man thei ni sela seminar luang taka tangkai taka nei turin department a organize tu te mai ni lovin he huna lo tel zong te du sakna ka hlana che u kalome kan vice principal sir UHS la sang puya kan lom hle mai hun an buai emma chuti chung chuan hun min ron pe theya toy fel takin thu ron soya tin kan kap deu lek chaka awang lai shilong nge piaw go hati vela khan sar sabi ten pusang puya nui ringot an nui de usak hi chu $10 million smile an ti ang kha ni shimshima thu le la le kha thon te phe chu lo jak thiam viau se mei cha an khongai thau lu tu wang ti te po a hlom lom chu wang chuanin thon thuro pui tak ne nia chanchin te hi jamin phal saksila la zia kila cha ome kan lom le mei sar tuna chuan thil pek lanna kan lo nei lok anga kara hen program a khana tel lo na a apai pui tu te khalo chuak ulangin kan chairman Dr. H. Laldin Moya kha local selangin ta hian kan chief guest puti je lalnun tluang a khoin loading chuak sela kan nula te khan thil pe khan choi sela Vice Principal PUC UHS le sang puya lo chuak le sela Professor R. Thangvunga kan keynote speaker tour
อันนี้ฮีกันกับเตียงกันว่าmultitasking man นั่นเนี่ยวันนั้นยันกันล้อมวันนั้นยันกีโนดมินสวยสักโดนะกันล้อมเล่ไม่อะเอ็งมีเงี้ยเอ็งดินหุ่นโซทุสวยจังอินเราเตะเทอเมมาเซวันนั้นทุสวยจังอินชาดเราตัวหันสวยจักกันเนี่ยที่อำเราเฮียในเราวันนี้โคลที่พอเฮียมังที่อำไม่อะจูลจวนก็ชนเคสันช่วยไม่ที่พอฮีที่อำไม่นี่ที่อำเราวันนี้วันนั้นยันกีโนดมินสวยสักโดนะกันล้อมเล่ไม่อะงุนเดวินซิลไลเตไปกินเราง่ายไทยละกันจังไก่ปุยเช่ากันริงตัวน่ะกีโนดสวยตัวริน Professor R ทั้งวงอันนี้ฮี Department of Mizo MZE ว่า former head of department อันนี้ Professor วงเตียเราซ้อมังปีเชอร์แมนและผลสมผู้ที่เซลันหรือว่ากันเตสร้างเวียเตเป็นมวยเตละแต่ละก็คมสงส่งเตจะไปกระบุกเจ้าว่ากันเช่นเป็นขั้นเทียมล้วนในละวัตเตียเทียมลงกันในกันเสงอ่ะมีเชฟผู้เราพิกเทียมเราตัดแม่เคลมาหันไงโซนเฟเดอร์อมที่พอฮิสวยตัวที่กัดให้เราเละไม่ถีนะคือวันนึกปุยพวกกันในฮารานีกุมสมทุมราละนึกปุยกันในเทสวันนี้ก็อยากจะเทียมเราโซอาจจะกันสีเราเฟคบไหมที่เขากันสวยตัวสกัดเป็นเวลาเฮียนให้กันนาวที่หันที่ข้างล่างละกันเราสิตีเฟเตนี่เมียวฝากอินสวยเทตัวแค่ง่ายกันนาวเต็นบินดูสกินเฮลายจันโฟมิชเนียร์จันที่นังข้ามินหันจันตีเวตัมมายหลอมกติรัวลินอันเบสีกับผู้สุลวังเตียรกันแล้วเลยจูฟังชวนอาปัวจะปกันเสียไม่ถึงอันที่พกเสียฝากขันขวเรียอันลัดชัดชัวร์เลยตัวเด่นนี่เพื่อกันเตียสับตรงนี้กันบวชใส่มาสับพอดาให้กันทิลเสียม abstract ขานินabstract พออันนี้เราไปให้จูอัตลัวนักกีนอดก็เสียเฟเพกขัดfor เพกขัดขานินไม่อะมาเสียอารมณ์กัลตัวที่สิ่งอะไรไม่รู้ตรงเทียมหรือว่าน้ำต้นสีโลฝากขันตักตะการจะไม่รู้ตรงสวยละก็ติเลทุงจูฟังจวนไม่รู้ตรงกับหัวสอกเฮไว้เนี่ยก็สวยดอนะสับตรงขจูอินละมาจะเป็นหลอดเชียบเทียงตุ่มชุดทุ่มเหมือนเท่าวันนี้จะเลยเราให้ทางผมพูดกันสวยหัวตัวทุบวิเลยรูดตักมีสิ่งเลยอาเจนนักขวลอินตัวเร็มนักจุงจางโซฟาตะทูเลยลาโพลันอนิตานมัดเทนัทูหันสวยตัวเฮียนก็มีสาลูคบมายเสียรหวนเสียมารำก็ติดเชื้อแล้วซองไตมาตักปาฟินนี่อิริกาจุงรำงอเลยนุ่งจักรุมหัลทูลุงดุมตะกสวยตัวจุกันนี่ละวินกันเสียทุกที่จุงจวนกันติดตราละพายรำเลขากันสิระเลขาสิระกันอมลายก็ขวดที่หาตู้เป็นดิทินจูกันขดายงดรูคุบไม่เละมันเปกง่ายเมียแล้วว่าดูโตเทระกันไอชินค่ะอันนี้โจเลียนตัวจอยเวลรำก็สิ่งตุมุพลวะข้าเช่นนี่ตินลุงบังกิลลิหุงชูงะปอลำมีปุยอินนกเรนวยปอลำมีปุยอินนกเรนวยรีง่ายในขบะขนมข้าอามันตัวเล่ไม่สุ่มเสียงจุดทุดังกระดังที่เราตู้เปิดชินจุโคคาโคล่าเลยสตรอเบอรี่ไอศครีมลำนิลวินกับปีทรัมปุยหลักได้ทุกไม่ตุยหางปริงรูมัชเชอร์ซิลเวอร์ฟินปุยเงยหอบค่ะจูฮันดิมียวะสกุลจัลรุตนาเปิดปอกติดเลี้ยนในละว่าเช่นตุ่มเก่งได้ฟ้าเลยโซลุยตุ่มได้รุ่ยไม่เลย
leng kir hel ngai fruit vel khani a sia phun choi ma lo mai la sia phun choi ma lo ila khatiang nun kha a i ko in environmental zaperin ka ria ngam tin mai hian mani hun man mek aya hun kal talam lungdum na na hun thale nuam zok nia soi kan ching thina hun pasalama nam ro puile khoro pui chan chin te ngai non takin mithiam ten an soi thina aru lagin soi ta ila voina kan khovel hi kha hun lai mi ten dim doi mia lawan lo suwa sam nu vek ani lom ni turat haler mun le khopui trion nu an lai chwale ta te hi an hun lai chuan an vul chek chuk nge indarin om kha hun lai anin to dan te kha khoi ram ngo ma khan adai rei arinom lo sipai rual asinga sing chet vel na an kul lu chuana man ruale ral thuam le an thing to zo zai te kha voina thaler bun ni ta te hi khati hun lai mi te chen chereu vek kha ani lo tunge tingam kan chen na leile achunga numna chir sen lo in thun soma in chom ton tura siam tuin them thiam na el rol lo alo tin hi avaro puin avaluen ti the tura fin na pek mi hring te vok lal len luat awanga dam kha chua sual ngai khopa ahan om tamai hi am puthiam tu le laina tu tan chuan poi phui tham ania sin nui naw ahan hringa sosno te ang mai sin voi trip trip sosno te ang mai sin voi trip trip adam khotsuak zawang em ti mai om bu chang rum ai the chuan adamang ti thin thla kal sel tu na mi zo te hian min oi te tu kan ram hring nuam le borok ti dai nuam tu remoi tin re min oi hlim tu nung cha te le kan so lui tu thiang thit fi ngai lova in tlak te hi hlut saka tran pui khoa kan hum hal lawani chuan kan tu kan fa te chu cho tak ro kan ti ani ber mai an ro chun ata na khovel kan hu chia sak tur hi an chetin re min lo tir tu ani la wang ti soya har mai don kan singa har phim te chuan thiam hlamoi tak takin heng hi an lo oi thina hring nun suarang chimek dan lo tra pui bok asot mo kan ti don nge an rol a ring tok lo kan ti don ram rorel tu ten dan thatak sam thin ma se dan poi salo te an huang taw ngam tlat thin chi chuan ram topic ka chum pui jing hi eng doi magin nge kan chem kian don voina kan thungai thak tu te hi lalwa doi pur tha chang se a chel lama pia veng duak te se kalo me Professor Arthang Vunga kan be se ange in kino thatak mai min han soi saka kan lom hle mai a class om kha kan ning lo thina nge voina po kha kha langai reng mai puvung te a kan lo me tuna chuan ne zai kan ngai thave thunga nga vi remrot pui le ar tlan lupui te zai turin kan somanga anni hi PG Zirlai Mizo Department te anni Lên tu quay cái về rút lòng cần rắm đòi phiên kinh con xếp tí thiêng liêng nào sòn thiêng vô tình lẽ rên chia tình dài bồn rằm ôi thiêng tình lên dài lâu xa.
ba băng lung tin lên cho lu mi lu zama thiên tiếng gió đang lơ vu vu của tiếng hồi vào em sau như kính lên không dài nào cầm dù lắm em môi đầu lệ tiếng ca ra hết sẽ khiến lên nhau bao mình thoại lung lên gió tục răng chú huy phân chú và đi dù dài em bên lối hồ lâu huy dài cũng huy ăn lâu chi cùng thar dấu ôi lâu xuống còn lên qua lâu thêm bỏ ra dài xoay ngoan che đi trong khoảng cách xa tiếng lâu em lần tu cài về nông hiền soi thay na ba khi em lom gian pha bukan lâu chôn dinh chian xin rang lâu dài sáng kinh lệ đông ra lên tu ca lên chân pan lâu giông gần dâu ram rim môi ram lệ thiêng ca ra her se thiêng lệ nhau ba ri bin thôi lung lên xóa tu ram sul lui phăng ninh hiền chú và đi dù ra in em tên lâu mỏi chú và đi dù ra in em tên lâu mỏi. cảm ơn em. vì rem ruat pui le artlan lupui te kan lom hle mai tin ching chang ron per tu kha ruata ani boka ani kha tlan lupui le ruata kha second semester PG Mizo department ania vi rem ruat pui kha fourth semester PG student ani ve thungani he sar arti po hian kala chai theina ajul chuan te a lo in nam noi lo te nang ni chu mystery lam thilin ti to kha kan tia ajul chuan i zirtir tu de zinga po hian hanzai mai thei te po kha kan la nei ve ni kanin to delan ti kha he kan stage mo in ti viawanga he tia moi taka lo chwa theina tur hian sar arti ale sar biak te hi engtia na sai nge anin haule ang ti teril ro oma anin hauna san ti taw boka thiam jok in ti ve ve kha ti hian khamitling khom khamoi takin aron chwa khani zai moi tak te po kan ngai thla zai thiam dang te po kha kan la nei ani kan lom hle mai tuna chuan le khabu release le thusoi kan ngai thanga kan chief guest hian program en wangwanga he inaugural program in ti sia ka hong don lo mi atia thusoi zwa hian pui takin a hong don ani le khabu release tur kha ron choi sela kan chief guest puti jelal nun tluanga kha khongain lo chuak selangin le khabu hi an release anga chumi zo thusoi zuianga he hun po hi min hon sak ngal don ani kan nula te lo chuak sela Mizo rozun thu le la Mizo rozun thu le la zir chiam na rethinking Mizo orality approaches and systems. He
lai buat sai tu editor pu Isladin moya le pi ani Islam mo ani te compile hi lom takin share tu te tangkai pui tun ka tlang sare kan hun kai hroi tu pi anit h ram mo ni kan vice principal zomtak pu hs lal sang puya kan professor pu arthang bunga keynote address tu te tin kan welcome speech to Dr. H Laldin Moya, head of department mizo te le voina MAL hroi tu longkal te kan resource person rang te le voina address tham thieu zirtir tu le zirlai longkal khom te masain chibai kapuk acheu he voina pathian in hun thatak mai Pachung University College mizo department te hun bo saya tel thea min siam wangin masaperin pathian hena lom thu kasoini le he Pachung University College tele MZU Trangkopin national level 7 quarrel le thule lak ingkung kai na mizo thirna tangin ti an bu sai atira program kan fiat tran ti khan arem lo mange o environment hum halna chungchang an soi tel box sia tin tak tiang mo ka tia maro chu kan chiar chianga thil rem lo bil hi alo rem hle mai ti hi voina karon char chua ania thu le la mang hian kan environmental issue chungchanga a chan himna ni mo ahum halani mo a chin punzel na tur chungchanga po hian thu le hla hi atang kai ber alung pui poi mo ber ni in ka hria voina hian atira ka phurlo ang ain ka phur le ani nidanga environment issue thusoi kan ti ho te ne po hian adang le ka tia amaro chu hei kan mizo rezirtir tu te ho te thule hla te khan ngai tha alom ka tia ro pui akha kan ma thusoi tu te ho thusoi han ngai tha khan mizo tong an thiam hle ti riata tin hei Pachung University College hi Mizoram College changtung le lian mun rang atanga po kan ensan ania tuna po hian mason na ro pui tak an huna wang hian voida hian Pachung College zirtir tu tele thok tu te zirlai te po kalom pui tin hei voina kan vice principal pusang pui khan ron soya midang thu thiam na chungchang le ama har satna to chungchang te aron soi tang khan Pachung College nep lo sia am ane bera ingai po an lo turu sia kha hoina hian langin ka khria moin ke po ka thu soi tur poi ka in sip do rum do ni ka khria ka tia tin hei puzara kan principal delia omeka nimina voina heron ho chho tuma nimin lama miron phone vo helai muna hun aron man theilo tur thu te aron soya helaya min lo don sonna chungchanga te tin helaya min ti nei tu na chungchanga lom thu ka soi du bok tin hei chu mai ne levin mun danga khwalen kan ni hian thil kan ma pe zo ka helaya chuan thil kan dong zok te hi aro pui chin siatla khop ping ka khria thil va pe ka kan ma ti hian nei lo thin big bok to si lawa khwalen ni tur te ka pha fu mai ke phei chuan cho tiang te su ania hei voina thil ka lo dong zo ka ro chu ka in tharung lek thung ani ida kha kan sei ma sa ni chu le min hual vel tu environment hi hum hal angai na sa hle to quarrel nature thil hum hal na chang kan hriat hi mi hring te mamo ber pakhat ania Bible kan en chuan pathianin mi hring te chu thil siam dang te chunga thu nei tu le an chunga rorel tu turin min ruati kan hua thil siam dang te chu kan mamo anga kan mana
an chunga thu nei tu kan ni hi a phalti kan mu lai hian tuna kan khowela hi chuan khuarel chunga kan khosak dun dan hi chu anun rongin arap thak le ni ti te poin a soi thei ome tunlai khovelina har satna ama chon lian ber te zinga pakhat chu ecological crisis kan ti mai hi ania kan omna khovel le boruak in thak danglam ni hi ani ome boruak alonum chhozela thasika avot lutuka nipuya alum lutuka ale lutukin thil kan hun bi in her arin her chuak a rosul hun mumal nei hlei thei to lovin tuna hian kan hun ton omani ti in mi thiam ten an soi boka ramnung le ramsa te an tlem to in ramngo achereu na sa hle to a hetianga sikle sa adang lam na sat mawang hian khovel amang anga ram hroi tu lian tam tak te chuan engtin nge kan chen na khovel hi kan siam thatanga engtin nge sikle sa mu mal kan nei theang tin siam that tumin thei to an chu mek ani tin mizoram nge ya po hian kan luidung hum hala chungchang ate kan thing le mau chungchang ate kan environment hum hala chungchang a hian mizoram sarkar poin thei to kan chu a forest department pon thei to kan chu a amai ro chu khuarel thil dang zonga han soi theidang chi chrang le kan mi hring pun chhozel hian kan environment te hi ati chhezela chumi wang chuan tuna po hian project lian tak mai Japan corporation agency te ne project kan kalpui chhomeka tuna hian a hlotlin na hi kumthara la muturin kain ngaya kan loidung hum halna tur chungchanga te riverine catchment treatment plant chungchanga te tin khopui chung ti ngo na chungchanga te theito kan chu mek zela tin helaya po pachung university college hi forest department ina thuga han soya kan ti ho na hian atil lowa kan soi theilo thil awma nagarvan project kan tia aizol chuak kan ti mai hi helai huna tanga kan tho chua hi nia he tianga him takka nan vom te hi alom ka tia nagarvan project po helai huna tan kan thlang reng ani kumin sang ni la somni pathum a G20 submit thu pui thima po khan one earth one family one future ti ania chumi na tumber chu mihring hlut na te ramsa thingle mau le mita mu thelo khopa te thil nung chi rang te hlut na hriat ba ka heng thil nung chi rang te le he khovel in zom tlat dan hriat thara khovel nuam jok siam theina na malak te ania chumi ti hlotling tur chuan inzir tirna apoimo a chumi tur tan chuan kan inzir tirna poimo le awareness traber tur chu voina karon mu chua thar tak le nangnin re tak in lo ngai tu chua to in lo ngai tu to literature thu le hla hi ani ing ka hria thu le hla literature khuanga hian khuarel hlutna te amoi na te le mihring te ta na an poimo zia inzir tirna hi anno pang to lo hle a namdang thule hla soilovila mizo te thule hla apo hian mutur tam tak oma mizo pi le pu te khan tuiwanga boina chungchang hi kan thon thu poimo tak zinga mi pakhat puvoma tui tia te khan an lo nei diam to a tin tuiwangin sakile savom te chuan thi thlengin anin sual ti te he thon thu hian kan mu boka he thon thu hi tunlai khovel nen po ain me ema tunlai khovela mihring te po hi tuiwangin kan lai do ve hi gain do ve hian thina khovel ram ranga po hian tuiwanga thu buai hi atam ema nakin hun local lezel tura po hian tuiwanga ram le ram buai tur hi tam tak omani india ngai po kaveri lui pui apo serious conflict ti hialin ansoi Tamil Nadu te Karnataka te buaina lian tak omreng top hlei theilo a omani chu tiang te chu kan din mun ani
he voi la hian han soi thui le zokila le le nei thin te kan nia champhai zo la tanga le le ta te po tun ma tui kan nei tam thin ang te ha tui in chu alo nga tui kang na sa to em maya a har sa tok tu po hi le le nei tu kun thok tu te po kan ni na sa a ram le ram mai po lo state le state mai po lo am mi mal le mi mal a chung ko po hian tui har sat na wang hian thedam khoveng te le mi rang te in kara po har san na lian tak tak kheng thei mek ani thu dang le chuan mizo la lui folk song a te po hian khuarel nature chung changa alang na sa hle a khuarel moina phu na te khuarel awanga lung le na te khuarel a keimani mi hringe khanun chana wachan ve cha na te po hi mutur tam tak omani mizo pi le pu te thu le hla literature kan tia po hian khuarel a hlut zia le khuarel chu an nu na kai tu nia an hriat dan tam tak mutur awma mizo lan lui pakhat hantar langila lelte kiu lo la bang mai ro ke nga di ngai ni ve chuanin zuangin lo tumla I hril du nang hanti te le mun dang tam taka hetiang hi voi hian angai thatu lo trada seminar discussion la telve te poi ka chak du rum mai hang han hai chho hanti hi chuan chungte chu kan munasa voi ni phurom lenga hria he la po hian mihring te chuan khuare lelte chu thian anga koma lung len na le kho har na te soipui ta na asom thu kan muwa hetiang hian mizo pi le pu te thu le hla literature kan tia po hian khuarel an lut zia le khuarel chu an nu na kai tu nia an hriat dan tam tak mutur awmani tin tun nai tila a hun chu kal le de to na ni china kan welcome speech soi tu inaron soi to kan tlang ram par vulna pulian dala phua te khan khuarel moina mizo te thin lunga hian aluana sathu aron puang chuaka voina hian la thu te po hi kanon ziak chuaka maro chu hunte du rei palang ti ka hlawa ni china kan hla satu ten thiam takin anon sak chuat te kha awa moi mo ka te thing tin zar lo vul fur kho thianga hanti te kha a moi mai kai ma ni kan lung len na kha khatiang zong kha ke ma ni culture kan tradition kan society kal phunga hian kan lung len na mun chu kha thila kha la lo ni ti hi a chiang maya kan nam identity kan nam ni na po hi khang nen kha la lo in bet a lo in phuar nget a lo in phuar khom le mai ti te hi voina hian ka rel ruwa alang na sa hle ani te voina hian han soi thuya cha kom le mai environment kai noya nung cha te chung cha nga po a thazo hum halna te a hun la ya sapui le sa laka khomi pui te him du na wangte asa kan ei du na wangte in mizo thin lunga hian khuarel hian mun poi mo tak a che zongin ni china kan keynote address ron soi tuin a khun masalam a alung len na lamaron soeng khan kan thin lunga lo lual liam tu hi a sadu wangte le tin he la ya asa pui lama himdu na wang khomi pui khua himdu na wang te hin alo kala chu mai ni lewin a hun la ya choi moi na ro pui pasal tha kan ti ang ni na atan te khan he khurel thi alo in som le khurel pathie na nung sa te alo da te hi alo in som le ani chung te chu hla do kan tia te bo hla cham na te hian kan munhem viewing ka ringa helai mizo zirlai dele zirtir tu te phei chuan ke ai nin khadei zo ka nga chu tiang chuan khang kan hla do te le bo hla te khan mun tam tak lu tu le a mun lai lum lu tu chu kan khuarel environment nung cha te chung chang ne khan ai kai noya kha kha chu tu na kan voina kan topic le kan subject tu chu ni haulo na a le lam zong po khan a tha zonga a kan thing le maute kan nature moina te kan in kung kai rolin nung cha te hum hal lo zonga a hun lai bo ruak le tun lai bo ruak kan nun phung dang lam na wang ro chuan khang lai khuna
kan in kung kai na kan in phur khom na kha han soi mai chi ni lewin ka hria voina kan soi tel vele du hrim hrim ani soi tuya soi thuya oldon le maya kan thutlang kom na lamatan kan ti to mai nga min hual vel tu environment hi hum hal angai na sa hle tawa khuarel nature thil hum hal na chungcha nga hian mihring te mamo per pakhat chu in zirtir na ania chu voina thule hla kan bua sai kan seminar hi ania chu voina hian kan seinon le duwa mizo te thule hla hian khuarel moina te mihring te ta na khuarel lutna te khuarel chezelin mihring nun angkhong dan te khuarel awanga mihring te an lung len dan te le khuarel chungchang phuana chrang rang tam lea tuna khovela cheng mi puiten kan momo tak mizo thule hla ba ka namdang te thule hla khuarel chungchang lo lan dan rang zirchian na seminar Pachunga University College a mizo department na buas sa hi ahunin ahlu ka tak zetani ahunin ahlu ka tak zetani wena seminar mang tu zong te hlok na kan char thep theina turin he seminar hi lom takin ka honge ka lome kan chief guest put DJ nun tluanga kan van lom em hun chep takan boy zia te chu kan shevek lo nan boy zia chu kan ngai to thiam ani chu ti chung chuan hun thatak mai min han siam saka min han pe a thu thatak mai hun soi boka kan lom hle mai tuna chuan vote of thanks kan soi do na nga soi turin Dr. Lanun puya rin thei kan som do na nga chu mi ma chuan tun hei hun tlem mana oma hun hi kan mang chuang de uhlek ani hun mang tu ten kan thiam tlang te pon yange tuna kan seminar tur hi kwarel le thu le lein kung kai na ti ania science lama changte subject dang achangte phei chuanin literature le kwarel hi eng ang takin nge mo alo in zom le changkai na le ti mai tur kha ania chuti rwal chuan hei karil ruwa thil pakhat tuna PG zirlaya Red Indian lau pakhat chief sia chala anti simple philosophy ti kan she hlom ome khami ina America president ne na lekha athon alekha thon na chan let na anram le sak adil na chan let na te kha karil ro oma aro pui le khovel hian angai luani achan chu kumza enge mozat kalta khan anni nammol tia ko ti khan kwarel lutzia kha an lo sha chu voina hyang kan zirlet le dani achang kang zok in ti development til factory te le company lian pui dina kwarel ti chereu ani dona anni ina kwarel an lo lutzia kha voina tun lai mi ti hian kan zirle tangai hle ta zok ti te karil ru oma chuti rwal chuan chief sia chulate simple philosophy kan ngai san ang kha kan pi le puti hian an lo nei phak to emle an thon thu ani mo an thu le la anga teng te hian le an nun phung shim te po kha han en tai la chumi lim thla chu an thu le la hian lo langem ani chuan pi le puro pui tak kan lo nei khang biro pui chief sia chulate ang mai kha kan lo nei ni ti te po kha kan zir chuak thei don ten kan ngaya chan chu karil ruwa pi le pu hun lai khan zon dan dang vak khan shelowa tlang ram lo nei kha hal chere wa pem san zela kha ani maya amaro chu ti rwal chuan kwarel lutna kha an man thiam tlatani adang athak tu dang kha an ngai to thiam lo na a an man rwa te nazir lowa an khovel an din mun khan thil dang ngai to chwa thiam theina chance kha omwak lo banyang tu tho nge lo tho na man rwa ne ngot kha chuan chuti chung chuan kan pi le puti khan kwarel lutna han lo she le mai ram an han hala an lo tur an han wata chap an ro an han hala chuta an thil ti chin pakhat karil ro om reng chu kangra lantia lo hal tu ka chuan an ha chol thina khang an wa chapa kangral ta alo kang hlum ta ramsa tam takte ral na le sun na hun kha an lo nei thina ni chu chuan en ti ra chu kan pi le pu ti hian lang ram lo nei mang khan ram an ti se duai ngot lowa an nun kho chwa theina tur an thiam chun an tia chu ti rwal chuan
anmamo ni lem lo antana poimo antana nungcha tile pathian thil siam dang poimo na khachu an lo shil he mai voina mi ti hian chu clear le ti la zir taila kan pi le pu ti khan nam ro pui tak an lo ni reng a ti te po kha kan zir chwa the ti po kan be se ti wa chu karil ro oma hunala omboka kan ti vele lo kan ni chu tu na chuan lom thu soina hun mang turin he seminar coordinator Dr. Lalnun Puya Renthei kan some kan hun kai shoi tu kan senior faculty zom tak mi senit HR ram mo ni kalome singkharan soi to lama very world environment day khania kan hu tu ten kan semdar thu pui ne na in me tu tak mi an thlang chat mai le world environment day tak ka semdar kan bu sai te hi lo mom khop moya chin chi tlak ve tak khani de kan soi lang ma sa ve du rum sima ichuna ma sain today national semdar on eco criticism and environmental studies a miso perspective khuarel le thule la in kung kaina mizo thina atangin ti seminar voina ran chim tu zong te in zain PUC mizo department chuan chibai kan book vek chewa in za chunga lom thu kan soinon le ani he kan seminar bo saina na bu tun tu sum le pa sen so en kim in petu em zatiu le PUC chunga lom thu kan soi tak meu mewa he institution lian tak tak pan hi te awanga tun seminar he bo sai thei kan ni te kha lo shatai la he seminar kan bu sai don hian khwaliana tunge kan somang o ti kha kan ngai tua kan hu tu te kan an ngai tua ta chu kan ri ro chana lo langha la chu kan seminar tu pui na in mil tak sarkar department environment forest and climate change department minister nge mai puti jela nun tuanga khania kan mi thlaron langha la ti chuan ni hi kan hu tu te nan va dor ngal vata wa nei thlak tak mai in alo man rim chang thei lo maya voina anin kan seminar min an uap thei le thu thatak mai min an lui thei te kha chunga kan lon tak se tani sare chunga kan lon tak se te kan college principal zon tak professor HL Thanzar chunga mizo department chu lon tak se bok ani kan official kan department official activity a re ka bul le to pania he vena om lo na ka soilang sim do min phur pu tu kan ro man na siam te min ti lo tin sak tu ania voina hian kan seminar hi ani he min uap se thu te min thu te khan soi ve se kan du khop maya amaro chu aman talawa college thila new delhi lama kana jin lai ni lo maya chu poi kan te khop maya in poni se chunga mizo department chu lom em mani kan principal ber on tak rim chan tak lawa chuan kan vice principal zom tak pu HS la sang puya kan college faculty ta jinga kan senior most ni pokin minan uap thei lo mai hi kan van nei em principal aya o zo em thungai nom tak le beng war thlak tak mai min fa theya achinga kan lon tak zet bokani seminar ki no the dress soi hi thil hu phur om tak mai ania chona lian tak atlinga chutiang de thei tu chuan em zatiu lama kan professor retire ta hun rei tak chung head of department ni na te polo chel to professor a thang vunga chunga kan lon tak zet bok ani hi mi rel tak mai sa tong lama mizo department in kan chuan horania tun tum seminar ki no the dress po hi sa tong ta ron zia khani kha kan thave ka soi vek to thona ro chu helaya audience te ngai thak tu to ka chuan mizo tong in min han fa khania i sa tong ron zia khani ne kena bu chu kan ti chuak tu ra ngai taila achunga kan lon tak se ta ti chuan mi mal chan chin an se ani he ka PhD a he ka supervisor kha ani bok te kan soi lang ve rim simani ma wanga PhD zo thei le degree nei thei kani ti kan sep lang ve lo kani eng similar mai po hi pe project tu tel lo chuan lo thing thei chi zia sang ani lova tun tum kan seminar a phe hi chuan kan van nei le zola pe project tur kan mi som te piang in an ron ti lo thing thei de zela an ne tang hian abstract po kan dong to hloma kan mu to hlomin arin oma an za chunga kan lon tak meu mewa ngai nom tak le thataka mi pui man pe project te ron soi chuka presentation lo thing tak ron nei thek turin du sakna kan hlan hal ani kan zilai te pani ne tangin zai moi tak mai kan ngai tha ar kan nu pui le viram ruat pui te pui le tlani te in chunga kan lon tak zet boke tun tum kan sem dar hi blended mode an ti offline le online a bo sai kop
ania online na run present tu ta na man ruwa ber tur smart tv khan sila ha sabi kan lo soi to thawa kan soi lang verin lene ta sila smart tv fiala lian thatak mai mi store college vengten phal takin men ho tira an chunga kan lom tak seta ti kha ni se kita e khatla khian college veng pilama khatla bung ko na khian an dor khom boka khi la khian stage tung lama khian a stage tak so ka ki ania anung kan nang zo ka kilai again kan hum ran mai kan mang changkai tur kan nga ya ani hi lo soi zau do lamin tia he tv company sang te le mobile phone te washing machine fridge te khang kha man ruam e dor bung ruwa electrical thil khan ngai chau maya e dor te po dor tai la a chome he kan singara tam hin pol sang email te Mizo Writers Association te milta te baka college le MZTwa Mizo department te po kan som loma kan ni som te atanga local te in zawai chunga lom thu kan soi tak mewa tin ang ni baka hian hei an hoila nungla ma son twin ka ria department sang atanga kan e thopui era kan college kan thopui e te kan muwa an ni pon meron toyom sam boka an chunga kan lom tak zet boka ni ti khanita se ti chuan he kan inaugural function zo hian thingpui in chaw kha kan nei do na kha program pan en vekin karenga e kan zain chang theu kha e la in kha tun theu tai la e chimi zo chuan tu ma ho lovin chon hu technical session kha chim theu tum tabuk ila ti kan soma kan hun soi tu ron soi thawin karenga ma ro je kan soi langa e chon thela ma po technical session kan nei ngal do na nak tu la ma te por til zeu tu kan som ne ta sela kha ei audience kai ma mo lai ta kan i wangin thanang ngai thila kan soi sim bok khani ta sela ti chuan kan lo ti chiang chi lo na mi zo hian thla ki kan ti do nem ti la ka i kan chua dar ma in kholian te om la hian o kan kha kan thengil pal ta kan chua dar ka lau si chu ma chun thanang ngai thila kan soi ne ta sela kha i thla kan la theu tu ra ngai te la i la kim sam la thange kha zong kha alom thu soi kim chu har khop na in ka soi thei to ni mai ro se ka lo me